mohon izin malam ini perlu merupakan proses Dotomo Woro-Woro perwakilan dari keamanan. Mohon izin, bisa Bu? Bapak silakan Bapak. Dari mana pulau gitu dong. Pagi silakan. Lanjut ya. Hei, koyo jane terus anak langit dayamu. Kowe mau diaki ora, mesake iki ora. Yo. Kaose blok, bok, bocah durung bareng gabun rukun. Mikir ora. Ora tak kandhani kok. Ayo kowe. Kowe iki ngono kok. Wes iki wae wis kanisa. Iya. Normal. Iki nek takai sing kelas mana mesti tukaran. Wes lagune takai campur sari wae wes. Ya wes ya. Sampai gunung. Sampai gunung. Ya aku. Aji tukaran kok. Kira kene tukaran ora? Woi. Tukaran ora? Hei. Apa ora? Maksudnya Iya kan ini. Jajan nyanyi. Kok melu-melu? Kinci. Oh, kinci. Malam ini Yesus. Ya.